tak apa pura mikir long keren. Dan syur ki beduk. Ladau ga dan ula ban rati khong ya ke jingduk. Ya kata ke jingda siang khmat. Le syur na pokon sun si le jong si. Banyak kentor ke baru kini ki lai lot GMLA jong ke BPP. Dan syur ki kon sun si le jong. Kwa ya kan ye ke jeli ke bahaya. Ke badan TMP hado san spa sau pulai lot. Ayu pilih ke yo pihak bersongsa dindu. Idan ki bawang balik dan dia bam sot. Dan kam sot ini lihat di kumum selalu mau. Nama tertik keren makin nak dan keren. Makin rak isu makin lah. Tang makin happen keren parlimen kingdom yo ban keren satya. Nama ka procedure hapo parlimen kadon dakaway kelenti kum assembly ra motion kat bamon ra bill kat bamon yeng kat bamon walk out kat bamon. Bakini kin kotang hakana para. Hynrei jayu hadin ke jingsong dorbar ke beningkong ke BPP ke la kelentas ke kelenkut taha khana para kala poi sudu sithi sa South India kala poi sudu sudai ya ke BPP bandai tama kita be ke BPP kara ya ke buram jong ke chat Hynrei umjuran bete piuto khasi bero sikata Hynrei minta kyong te peleng khasi bar kham dakat banengi ni da persya panut bangkran bar persya ulap mutel selat be akhma ulap mesalia kamne ka buram jong jat Hynrei na ka ngila ra ya ka buram jong jat Hynrei ta gini ki khindiat panai wadan ba ka voice of the people party kan kot tang hapo khana para wadan ba phina digilat ki boit ban khangla dingi bangin kran hapo assembly phim ala dingi bangin kran hapo assembly ngin mera ni wala dengan long amli baram kran yo molong ngin merai rangka apa ngin ki namar ngin pinyo ya the hak ke jo pat ba. I'm afraid, Mr. Speaker, sir, that at this very moment while I'm speaking, I'm quite sure that there are people like those living in a village called Mukro in West Jaintia Hills who recently, during the recent district council election, they have been, stopped not to even exercise their franchise. And this is a very serious matter, Mr. Speaker, sir.